Mmohi wa lenaneo leo le ratang, lenaneo la beke le beke, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. O amoheleile hape sabateng sena se halalelang, sabateng sa Morena Modimo ya ntseng a o tsamaisetsa program ena hoseng hona ke wa hao wa ka mehla, ke Thapelo wa letete la mohale. Pela ka mona ke na le eo Morena Modimo a mo kgethileng hore ebe yena a tlo re ngwathela bohojwana ba letsatsi lena. Ke moholo wa rona eo le tsebang hore kwa ka mehla o dula le teng kwano, ke Ntate Molotjwa. Moholo a ko ba dumedise baholo ba mamedi ba hao ke bao. Obedi le balatedi ba lenaneo la Sesotho Sermons and Programs, ra le dumedisa hohle mo le leng teng ka lebitso le matla la moleki wa rona e leng Kristo Jesu. Amen. Ke a leboha moholo wa rona, e re ke o hopotse he wena mmohi e motle hore re otla ka mahlakore a mabedi, re otla ka YouTube, re otla hape le ka mona ka Facebook-ung, wa ikgethela. Mme nna ke o kgothaletse hore ka nako yone ena ha re qala pele sermon e qala, o bo so o kena hona le boteng leo leng ho lona mono, o romella metswalle ya hao di-link, o romella bana beno, o romella basebetsi mmoho le wena, o ba hopotsa ho hela ke nako ya lenaneo lane le monate lane leo ba le ratang la Sesotho Sermons and Programs. Ba tle se ba fetoha ke ditaba tse monate tsena tseo Morena Modimo a re tshwaretseng tsona ka leleme la Ntate Molotjwa. Jwale hape haeba ona le dipotso kapa ona le ditlatsetso kapa dikopo tsa thapelo, o tlo bo so di type he hona le boteng mo le hona teng, le YouTube le Facebook, hore tle re mohlomong boleleng ba beke kapa bo keng e tlang, jwale re tle re tsebe ho shebana le tsona, re rese dikopo tseo tsa hao kapa ditlatsetso kapa dipotso. Ntle le ho senya nako he mohi e motle, re tle re meme monga mosebetsi ona e le Morena Modimo, a tle a re etelle pele ha re inamiseng dihlooho thapelong he. Ntate halelang, ntate wa Morena le Moleki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana ntate hape bo namelo ba maoto wa hao Jehova, re tlile ho tlatla ga ditaba tse monate tseo o re tshwaretseng tsona ka molomo wa rona wa moholo wa rona Ntate Molotjwa. Ntate re inela ho wena ka nako ena, o neela ka dipelo tsa rona, re neelana ka dikelello tsa rona, ra o ko di nke, o ko di ahe, o di fepe Jehova, di lokele mmuso wa hao wa mahodimo. Le yena moholo wa rona ha o ntso o bua le rona, le yena ntate re kopa o tlo nne o mo nyenyeletse, o bue le yena ka tsela e tshwanang, le yena a tle a kgoletse molemo thutong e ne re tlang re e shebile. Ba le rona ka nako ena ka Jesu Kriste Morena le Moleki wa rona ra rapela. Amen. Ha ke se ke entse tjena he Ntate Molotjwa, e re ke tle ke fetisetse marapo ho wena. Ke a kgola ntho e ke lebetseng ho e bolella babohi fela, ke sehlooho sa rona seo re se fumaneng se reng kgothalang Jesu wa tla. Kgothalang Jesu wa tla ke sehlooho seo Ntate Molotjwa a tlo tla a itshetleha ka sona tsatsing lona lena. Jwalo ka mehla Ntate Molotjwa, about 45 minutes or 50 minutes ho tloha hona jwale, ke nako eo re nang le yona. Morena Modimo a be le wena. Ke a leboha Ntate moetapele wa rona lenaneong lena la dithero tsa Sesotho le mananeo a leleme la Sesotho. Re leboha haholo ka monyetla o Modimo a re fileng ona ho sheba le ho hlahloba le ho ithuta ditaba tseo e leng tsa hae, tseo re dumelang hore di boduletswe ka tshusumetso le ho ngolwa ka pudulelo ya moya o halalelang. Sehlooho jwalo ka ha moetapele wa rona a boletse sa thuto ya kajeno,
se re kgothalang Jesu wa tla. Bukeng ya Bathesalonika ba pele, kgaoho ya 4, temana ya 16, ha o e bala ho ya fihla temaneng ya 18, lentswe la Modimo le bua mantswe ana. Ha o e bala le nna e re, hobane morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohuo, ka lentswe la rekang Eloi le ka trompeta ya Modimo, mme ba shwetseng ho Kriste ba tla tsoha pele. Ebe moo rona ba phelang ba saletseng nakong eo re nkelwang marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng, mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena ka mehla. Ka baka leo le ke le tshedisane ka dipolelo tseo. Ka baka leo le ke le tshedisane ka dipolelo tseo. Ke mantswe a tlwaelehileng ho babadi ba Bebele, haholoholo babadi ba Bebele ba bile ba le tumelong ya ho boya ha bobedi ha morena wa rona e leng Jesu Kriste. Ho kgutla ha morena Jesu Kriste e le thuto ho fetohile tshiya ya tumelo ya bo Kriste dibukeng tse ngata tsa badumedi, diphutehong tse ngata tsa badumedi ba lentswe la Bebele. Ba bangata e sale ka dilemo ba dumela hore Jesu Kriste o tla kgutla hape, mme sena se latela ketsahalo ya ho nyoloha ha hae e boletsweng mangolong ile ya etsahala, e boletsweng hape dingodilweng tsa nalane e le ketsahalo e ileng ya etsahala, hore Mora Maria le Davida ya tsebilweng lefatsheng la Palestina e le mohlankana ya holetseng a phela sebakeng seno, ya ileng a tsejwa ka mesebetsi ya hae, a pakwa ke batho le ke mangeloi, eo tswalo ya hae e boletsweng ka mohlolo, eo kgolo ya hae e ileng ya pakwa ke ba phetseng le yena, e le kgolo ya motho ya senang kodi le sebe, eo bophelo ba hae bo boletsweng e le bophelo bo hlokileng sebe le hae le sekodi, eo dithuto tsa hae di ileng tsa tlatswa ke ba ileng ba e ba le yena, ba ileng ba mo utlwa, ba ileng ba paka dithuto tsa hae, eo diketso tsa hae dithutong tsa hae di ileng tsa ngolwa, tsa ba tsa pakwa ke ba ileng ba phela le yena, eo bophelo ba hae bo ammeng ba phetseng nakong ya hae le bang ba ngata ba phetseng ka morao ho yena, eo bophelo ba hae bo ileng ba fella lefung la sefapano kapa lefung la thupa, moo baprofeta ba neng ba boletse hore o tla shwella teng, mme o tla kgokgothelwa thupeng. Lentswe la Bebele le bontsha ha ile a kgokgothelwa thupeng, mme a shwa, empa ka letsatsi la boraro a tsoha. Ditaba tsena tsa tsoho ya hae di fetohile le tsona tshiya le mokokotlo wa bodumedi ba bo Kriste le thuto tsa Bebele. Dithuto tsohle tsa Bebele ho bonahala di fihla di kopana moo Kriste a shwang a bile a tsoha, mme ho tsoha ha hae ya eba paki kapa bopaki bo boholo ba tlholo hodima sebe le lefu. Tsoho ena ya hae ile ya pakwa ke ba phetseng nakong ya hae, e pakilwe ke ba mo ratang, e pakilwe hape le ke ba mo hloileng, e pakilwe ke ba neng ba llela lefu la hae,
e pakilwe hape le ke ba neng ba thabetse lefu la hae. Tsoho ena ya mora Davida e bolelwa e le ketsahalo e kgolo e kekeng ya phehwa ke motho, e kekeng ya hanwa ke motho. Bao e leng metswalle ya hae le bao e leng dira ho yena ba pakile tsoho ena. Tsoho ena ya hae baapostola ha ba bua ka yona e fetohile tshiya ya dithuto tsa bona, ya fetoha inspiration kapa tshusumetso e kgolo dithutong tseo ba ileng ba kena ho tsona, ba phatlalatsa le lefatshe hore Jesu Kriste eo le mo thakgisitseng o tsohile bafung. Ke banna ba bangata le basadi ba ileng ba nehela maphelo a bona to the cause kapa mosebetsing le pitsong ya ho bolella lefatshe ka matla a Modimo a bonahetseng bophelong ba Kriste le lefung la hae le tsohong ya hae. In spite of kapa ho sa tsotellehe ho hana le ho thibelwa le ho sotlwa ke babusi ba nako eo le ho tshoswa ke bona le ka maphelo a bona. The records tsa history di bontsha ha banna le basadi bao bongata ba bona ba neng ba bile ba sena le thuto e kalo, ba bang ba bona ba ne ba sena le maruo, empa ile ba batho ba nehelang maphelo a bona. Ho thwe ba sa tshabe lefu le hae le lebitla, ba phatlalatsa ka tsa ho phela le ho shwa le ho tsoha ha Jesu Kriste. Metswalle ya hae le dira tsa hae di pakile tsoho ena. Ke ka lebaka la tsoho ena moapostola Paulus a ngollang kereke e Thessalonike o bua ka ho boya hwa hae, o bua ka ho kgutla hwa hae, mme ha bua ka ho kgutla hwa hae o sitwa ho bua ka ho kgutla hona a sa etse refer, a sa kgutlele morao tabeng ya lefu la hae le tsoho ya hae, hobane lefu la hae le tsoho ya hae ke tsona tseo moapostola Paulus a itshetlehileng ka tsona ha bua ka tsa ho tsoswa ha bafu. Hobane tsoho ya bafu moapostola Paulus o re haeba Kriste a sa tsoha bafung, re a tseba ke hona hore bafu ba keke ba tsoha. Empa haeba Kriste a tswile bafung, le pheha jwang hore bafu ba keke ba tsoha? O re ke hona morena o tla theoha lehodimong ka mohoo. Moapostola Paulus ha a fihla karolong ena, o bonahala a etsa personalized taba ena ya ho theoha ha morena, hobane Modimo o sebeditse ka ditsela tse fapaneng ka dinako tse ngata tse fetileng, mme Modimo o iponahaditse ka ditsela tse fapaneng bathong ba hae dinakong tse fetileng. O ne a utlwahala a bua ka melomo ya baprofeta, o ne a bonahala a sebetsa ka batho lefatsheng throughout the course of history. O ne a bonahala hape a sebetsa, it has been recorded, di-events kapa diketsahalo tseo banna le basadi ba boneng ka mahlo mangeloi a Modimo a theohetse lefatsheng, a romilwe ke Modimo ho etsa diketso tsa Modimo, mme Modimo o theohile ka mangeloi a etla lefatsheng a etsa diketso tseo e leng tsa hae. Hangata Modimo o sebedisitse batho, hangata Modimo o sebedisitse baromuwa ba hae e leng mangeloi. Empa karolong ena moapostola Paulus ha ngolla kereke e Thessalonike o re hobane morena ka sebele, hobane morena ka sebele sa hae o tla theoha lehodimong ka mohoo ka lentswe la rekangeloi le ka trompeta ya Modimo, mme ba shwetseng ho Kriste ba tla tsoha pele
Jwale o etsa reference, o kgutlela tabeng ya tsoho ya bafu. O re ba shwetseng ho Kreste, ba shwetseng tumelong ho Kreste, ba shwetseng bophelong ho Kreste, ba shwetseng kgalalelong ho Kreste, ba shwetseng ho lokeng ho Kreste, ba tla tsoha pele. Ha ne ba badile ditemana tse tlang pele ho yena eo re balang ya 16, o ne o tla fumana hore ha ele hantle moapostola Paulosi o bua ka hore rona ba phelang re ke ra raka ba shweleng. Haeba mohlomong motho a nahana a ipotsa hore na ebe ba shweleng ebe ba tla mmona neng mara motho ebe rona ba phelang re tla mmona pele na. Paulosi o re tjhe, re tlo mmona ho o re ke ra raka ba shweleng. O re hobane morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka moho, ka lentswe la rekangeloi le ka trompete ya Modimo, mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele. O re ebe moo rona ba phelang ba saletseng nakong eo re nkelwang marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng, mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena ka mehla. O ngolla kereke e Thessalonike, a ngolla kereke e tshwereng tshepiso ya ho kgutla ha morena. Itse ha nyoloha mora motho, ya ba lenyeloi le bonahala le shebile banna ba Galilee, le re ho bona banna ba Galilee le emetse moo le laletse marung. Le re ho bona Jesu eo le mmonang ho boko lebitso la morena, Jesu eo le mmonang a nyolohela lehodimong. O re ka mokgwa o jwalo o tla boela a kgutle. Haeba hona le a sa tsebeng tsela le mokgwa o mora Modimo a tla kgutla ka ona, lentswe la Modimo le re ka mokgwa o jwalo ka o a nyolohileng ka ona, ka mokgwa o jwalo wa ho nkuwa ke leru, o tla kgutla ka maru. Moapostola o tjho jwalo Johanne ha ngola bukeng ya Tshenolo. O bua ka ho tla ha morena, o bua ka ho mmona a etla a kalletse maru. O re o tla ka maru, mme o re mahlo ohle a tla mmona. E mong wa ipotsa hore na ebe re tla ba le morena jwang? Ke lakatsa ho nahana hore le kereke e Thessalonike e ne ipotsa hore na ebe re tla ba le morena neng, na ebe re tla ba le morena jwang? Ba ntse ba le teng ba Kreste kajeno ba ipotsang hore na ebe e tla ba ka mokgwa ofeng re tla bang le morena. Ke tseba ba bang ba dumelang hore ka ho shwa ha rona re tla ba le morena. Ke tseba ba bang ba dumelang hore ha re shwa we will be with the Lord. Ba bang re tshedisana ka ditaba tseno, ho utlwe motho a re ha re shweletswe a re mo tlohele o ile ho morena, o kgotsong, o ho ntate. Bebele e re fa mokgwa o re tla ba le morena ka ona. O re tla ba moo, ebe moo rona ba phelang ba saletseng nakong eo re nkelwang marung ha mmoho. Neng na mohla morena ka sebele sa hae a tlang ho theoha lehodimong, o tla theoha jwang na? Ho tla tseba bo mang na? Moapostola Paulosi o re o tla theoha lehodimong ka mohuo, ka lentswe la rekangeloi le ka trompeta ya Modimo. Bebele re mabitla a tla buleha, lefatshe le tla reketla, lefu le tla hloleha ho tshwara bafu ba leng ho lona, lebitla le tla hloleha ho tshwara bafu ba leng ho lona. Ba tla tswa mabitleng a bona, ebe moo rona ba phelang ba saletseng nakong eo re nkelwang marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng
keng. Mpotse jwale hore na re a ba jwang le morena. Moapostola Paulus o re mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena. For how long? Hore ka mehla. Ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena, mme tla ba ka mehla. Ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena, mme tla ba ka mehla. O se senye tabeng ena ngwaneso, o se thetswe ke motho tabeng ena. Ha o utlwa lentswe la Modimo le tla ka mohlanka wa hae sabateng ena e halalelang, a le bala lentsweng la Modimo le bitswang Bebele, ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena. Ha hona tsela e nngwe eo Bebele e faneng, ha hona mokgwa o mong o lentswe la Modimo le o faneng ha e se ona wa hore Kreste a theohe ka maru, ka mohuo, a theoha in person, ka sebele sa hae, a theoha ka lentswe la rekang eloi, a theoha ka trompeta ya Modimo, a theoha ka ho tshaba le ho reketla wa lefatshe, a theoha ka ho buleha ha mabitla. This will be the signs. Tsena e tla ba the events, e tla ba diketsahalo tse tlang ho etsahala hore batho ba tle ba be le morena. Ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena, mme tla ba ka mehla. Apostola le kereke ya Thessalonike ba ne ba dutse tshepisong ya ho tla hwa hae, mme ba ne ba ipotsa hore na ebe re tla ba jwang le morena. Moapostola Paulus wa arabela tlhoko ena ka mokgwa o jwalo, re tla ba le morena ka mehla. Petrose wa bobedi, kgaoho ya boraro, temana ya boraro ya bohlano, re knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, e re ho tla fihla basomi matsatsing a ho qetela, ba itsamaelang ho latela ditakatso tsa bona, mme ba re e kae pallo ya ho tla wa hae. Where is the promise of his coming? E kae tshepiso ya ho tla wa hae? E sa le bontata rona ba eshwa, dintho di ntse di tswela pele jwalo ka tshimolohong. Bibele e re, for this they are willingly ignorant. E re ba lebala ka bomo, ba hloka tsebo ka bomo, ho thwe ba itebatsa ka bomo hore lefatshe la pele le mahodimo a pele Modimo o di entse ka lentswe la hae. Utlwa sebopeo sa basomi ba tlang ho ba teng, bao Bibele e reng ba tla ba teng matsatsing a ho qetela. Ho thwe ke batho ba lebetseng hore lefatshe leo Modimo a ileng a le etsa. Bibele ha e bua ka lefatshe la pele kapa lefatshe la kgale, e bua ka the world before the flood kapa lefatshe pele ho morwallo. Ho thwe ba lebetse, ha ba tsebe, ke ba hlokang tsebo ka bomo. In the abundance of evidence, ho thwe boteng ba bopaki, boteng ba lentswe la Modimo, Modimo a sa ba patela hona, ba hloka tsebo, ke ba lebetseng ka bomo hore Modimo o theile mahodimo le mafatshe ka lentswe la hona. Ka matsatsi a tsheletseng ba se ba le teng basomi nakong eo re phelang ho yona, ba bitswang evolutionists, ba lebetseng ka bomo hore Modimo o entse lehodimo le mafatshe ka matsatsi a tsheletseng ka lentswe
la ona. Mme ke hona ha ba tsebe hore le lefatshe la jwale Modimo o le etsa sustain kapa o le tshwere, o le phedisa ka matla a lentswe la ona. Ngwaneso ya ratehileng, Modimo lefatshe leo re leng ho lona o le entse ka matla a lentswe la hae. Ha re bua ka lentswe la Modimo tsatsing lena, ha re bua ka tshepiso ya Modimo, re bua ka lentswe le nang le matla a ho hlola lefatshe leo re phelang ho lona, leo re hatang ho lona, leo makoloi a tsamayang ho lona, leo diterene di tsamayang ho lona. Ke lefatshe leo Modimo a le hlotseng ka matla a lentswe la ona. Ke boatla ho dumela ka tsela e fapaneng lena. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store. Ke temana bosupa e re empa lefatshe le lehodimo tsa jwale ka morao ho morallo ho thwe di ntse di tshwerwe, di bolokilwe ke lentswe lona leo le di hlotseng. Mme lentswe lena le di boloketse mollo tshenyehong ya ba kgopo kapa ba senyehileng, e le hore Modimo a tle a ba timetse ka mollo. Ke lentswe la Modimo le ntseng le tshwere dintho nakong eo re phelang ho yona. Ke lentswe la Modimo le ileng la etsa lefatshe lena leo mafatshe le mahodimo di entsweng ka lona, le ntseng le tshwere dintho. Ha o bona dintho di ntse di tshwarehile tjena, Modimo ke yena a ntseng a di tshwere. Wa di bona di a qhalana, di batla ho qhalana. Mongodi e mong o re di a korotla, di batla phomolo, empa Modimo o ntse a di tshwere ka lentswe lona lela leo a ileng a hlola mahodimo le mafatshe ka tsona. Empa Bibele e re basomi ba tla ba teng matsatsing a ho qetela, ba itsamaelang ka ditakatso tsa bona. Mme polelo e tswang melomong ya bona e re, where is the promise of his coming? E re, e kae pallo ya ho tla wa hae? Ha e ka dintho di ntseng di tswella pele fela e sa le bontata rona ba eshwa. Ke basomi ba reng aiyo nthwena eo le bolelang ka sehaeso sekone re nqhala metsi ao kgo ena ha iyo, e le hobane kgo re be re beile metsi re kgo e tlo tshwarwa e phumule ka ona metsi ana re tsebe ho e ja, ebe metsi a bela, ebe kgo ya hae wa e tseba e matha, e tla matha, ebe o matha thabeng, e tla re etelwa e sa tshwarwa monga re qhalang metsi ao banna ha iyo kgo ena re e fumane. Ke banna ba tjhong jwalo le basadi ba reng qhalang metsi ano ba Kreste ha kgutle morena lona e sale bontate rona ba eshwa, dintho di ntse di tswella pele fela ka ho tshwana ho tloha tshimolohong. Basomi bano ke basomi ba reng tshepiso ya ho tla wa hae e kekeng ya hlola e phethahetse. Ba se ba le teng batho ba ntseng ba soma ho tla ho morena wa rona Jesu Kreste le ho dieha wa ona o re ha tle, empa moapostola Paulus o re tlisetsa mantswe ana a reng empa morena ka sebele o tla theoha lehodimong. Ke ka lona lebaka lena moapostola Paulus a reng ka baka leo kgothatsanang ka dipolelo tsena, comfort one another, encourage one another, tshedisanang ka dipolelo tsena. Basomi ba re potapotile, basomi ba teng ba reng tshepiso eo le tshwereng ke lefela, basomi ba teng ba re tehetse hare, mmuso wa dira, re penyetswa hare le tshepiso eo Modimo a re tshwarisitseng yona, mme bonahala jwale e ka tshepiso ya lefela. Ba e tshwereng ba ntse ba robala boroko ba lefu, dintho di ntse di iketsahala jwalo ka ha e ka morena ha tshepisa, e sa le bontata rona ba ntse ba eshwa, dintho di ntse di tswella pele fela ho
ho tloha tshimolohong ho fihlela jwale, e kae tshepiso, e kae pallo ya ho tla wa hae? Moapostola Paulus o reng a le tetswe hare ke basomi, tshedisanang le kgothatsane ka dipolelo tsena. Ha se batho fela, ha se melomo ya basomi fela e tutlang matla a Bakreste ba tshwereng tshepiso ya ho tla ho bedi ho Morena wa rona Jesu Kriste, le maemo a bophelo a nyahamisa tumelo ya ho tla wa hae. Maemo a potapotileng badumedi nakong eo re phelang ho yona ke maemo a reng o re tshepiso ye ya hao e ntse tla phethahala, o re tshepiso ye ya Morena wa lona e ntse tla phethahala. Bophelo ba batho nakong eo re phelang ho bona ba itswella pele bobeng le bokgopong, ke dintho tse ntseng di nyenyeletsa tsebe hore kae tshepiso eo le tshwereng ya ho tla wa hae, hobaneng ba kgopo ba ntse ba tswela pele ka bokgopo, ba ruang ka mamenemene ba ntse ba tswela pele ho rua ka mamenemene, ba etsang bobe ba ntse ba tswela pele ho etsa bobe, babusi ba lefatshe ba lohang mano ba ntse ba tswela pele ho loha mano, ba ntse ba tswela pele ho etsa bokgopo setjhabeng le ho hloka kahlolo le nnete, ba ntse ba tswela pele ho retla ditokelo tsa botho le tsa mantlha. Mme Modimo e ka re ya siyo, e ka re ya senang molomo, e ka re ya senang matsoho, e kae tshepiso ya ho tla wa hae? Moapostola Paulus o re kgothatsanang ka dipolelo tsena, hobane Morena ka sebele sa hae o tla theoha lehodimong ka mohuo, ka lentswe la reka keloi le ka trompete ya Modimo, mme ba shwetseng ho Kriste ba tla tsoha pele. E tla re ba tsoha o re e tla ba moo rona ba phelang, ba saletseng nakong eo re nkelwang marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa Morena sebakeng. Mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le Morena ka mehla. Lentswe lena ke lentswe le tiileng, ke polelo ya nnete. Morena ka sebele sa hae o tla theoha lehodimong. Ka lebaka leo a le ke le tshedisaneng ka dipolelo tsena. Ka baka leo tshedisanang ka dipolelo tsena, a le ntse le bona baruti ba kileng ba hoa tshepiso ena ka mantswe a hlakileng a phefa, ba ntse ba tsofala, ba ntse ba robala boroko ba lefu, le tle le tshware tshepiso le tiye, le se ke la lahla tumelo, le kgothatsane ka dipolelo tsena. Kgothalang, Jesu wa tla, mme tshepiso ya ho tla wa hae ke tshepiso e tiileng. Kgothalang bahalaledi. Monna e mong wa Mminathoko o re na hae ho sale hole na, o re hae ha ho sale hole, o re oho kgothala moeti, o re oho kgothala moeti, nako e se tla fela mme le hae le tla hlaha. Kgothatsanang ka dipolelo tsena. Basomi ba ntse ba le tetse hare, Kriste wa tla. Motho o etse sebeng ho kgenese kgaolo ya boraro, motho o ile a bonahala a titibela ho kgenese kgaolo ya botshelela. Re bone Modimo hanyanyana a phetha morero wa topollo ho kgenese kgaolo ya bosupa ho e bala ho tloha temaneng ya pele ho ya temaneng ya bohlano. Re bone Modimo ka sekepe se bitswang Areka, ka monna wa motsofadi ya bitswang Noa. Modimo a pholosa masala a lefatshe la pele. Re bone Modimo hang hape bukeng ya Baroma kgaolo ya bohlano a nka lefu le tlileng ka motho e leng Adama, a le isa tlholong ka le bophelo bo tlileng ka motho e leng Kriste Jesu.
Moapostola Paulo Simono kgaolong eno ya bohlano o ruta hore jwalo ka ha lefu le tlile ka motho e leng Adama, le sebe se tlile ka lefu e leng se tlileng ka lefu, sebe se tlileng ka lefu sorry, lefu le tlileng ka sebe sa motho e leng Adama, mme ya ba jwale lefu le kena ka lebaka la sebe sa motho e leng Adama. O re ka tsela e jwalo le kutlo le bophelo di tlile ka motho e leng Kriste Jesu. Lefu le ho hloka kutlo di tlile ka motho e leng Adama. Kutlo le bophelo bo senang kgutlo di tlile ka motho e leng Kriste. Modimo o bonahala a ntse a tswela pele ho phetha morero wa topollo ya motho, mme Bibele e re kgodisa hore morero o wa topollo ya motho o phetha ka motho e leng Kriste Jesu. Ngwaneso ya ratehileng, Modimo ha kgutsa. Throughout the course of history, Modimo ha so ka ba tlohela fela ditaba tsa motho di tsamaya di sena taolo. Modimo e sale a ntse a le taolong. Le nakong eo re phelang ho yona, ha o bona e ka re ka lelapeng la hao Modimo ha a taolong, ke batla ho hopotsa hore Modimo o taolong. Le nakong eo re phelang ho yona, ha o bona e ka re in the community you live in, sebakeng motseng o phelang ho ona, e ka re Modimo ha a sana taolo. Naheng eo phelang ho yona, e ka re Modimo ha a sana taolo. Setjhabeng seo phelang ho sona, e ka re Modimo ha a sana taolo. Mmusong o phelang tlasa ona, e ka re Modimo ha a sana taolo. Ke tlile ho hopotsa letsatsi lena le halalelang hore Modimo is still in control. Haeba ka hare ho kereke eo leng ho yona, mohlomong le boetapeleng ba yona, mohlomong le bophelong ba batjha le baholo ba yona, ho bonahala e ka re Modimo o lahlehetswe ke taolo. Ke tlile ho hopotsa hle hore Kriste o ntse a le taolong, mme Modimo o tla qetela mosebetsi o a o qadileng. Morena ka sebele sa ona tla theoha ka mohuo. Bibele e re ba Thessalonika ba pele kgaolo ya bohlano, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Mpa letsatsi la Morena le tla tla jwalo ka leshodu la bosiu, in the which the heavens shall pass away with a great noise. Leo ka lona mahodimo a tlang ho feta ka mohuo o moholo. Motho mahodimo a tla feta ka lerata, and the elements shall melt with fervent heat. Ho le metheo yohle e tla qhibidiya ka motjheso o moholo, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. Ho le lefatshe le mesebetsi yohle e leng ho lona di tla tjheswa. Ho seeing then, ke moapostola Paulus o re jwale ha le bona dintho tsena ka moo di tlang ho qhibidiya ka teng. Ha le bona ka moo mebuso ya jwale e tlang ho qhibidiya ka teng. Ha o bala bukeng ya Daniele kgaolo ya bobedi mane, ho thwe mebuso ena e tla fefoa jwalo ka ha e fefolwa ke moya. Ho thwe e tla fela, ho thwe e tla fetoha into dust, mme fefolwe ke moya jwalo ka ha it is nothing. Ho thwe ha le bona ka moo dintho tsena di tlang ho qhibidiya di fele ka teng. What manner of persons ought you to be? Ho thwe le tshwanela le be batho ba jwang, boitshwarong bohle le ho lokeng le bo modimong. Ho thwe le ntse le tadimile, le laletse hodimo, le shebile ho tla ha letsatsi la Morena wa rona, eo leo ka lona mahodimo le mafatshe di tlang ho fela ka mohuo o moholo le ka motjheso o moholo. Ho thwe nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Ho thwe le ha ho le jwalo, rona ho latela tshepiso ya hae, re shebile mahodimo a matjha le lefatshe le letjha moo ho loka ho ikaetseng teng. Wa rona motse o mahodimong moo ho loka ho ikaetseng teng.
kgothatsanang ka mantswe ana, kgothatsanang ka dipolelo tsena. Morena Jesu wa tla, ha moya o tetebela, ha tumelo ya hao e kgwehla, ha mangwele ya hao a kgwehla, ha dintho tse neng di tshwanela ebe di tshwarehile di sa tshwarehe, ha dintho tse neng di tshwanela ebe di kopane di bonahala di qhalana, ha baratuwa ba o lahla ba o siya, o ba bona ba kena mokoting wa lebitla o sena matla a ho ba lopolla, ha ba neng ba tshepilwe ba o furalla, tshedisanang ka dipolelo tsena. Morena wa tla, ha mesebetsi e neng e re phedisa e re fella, kgomo ya lebese eo re neng re hama ewa, salari eo neng o tshepetse ho yona bakeng sa bophelo ba lelapa la hao e fela, mosebetsi o fela, bophelo bo fetohela, tshedisanang ka dipolelo tsena. Ha dintho tsa bophelo di ba lerotho, ho senyeha mabaleng, ha bana ba o furalla o le motswadi, ba hana thuto le tayo ya hao, tshedisanang ka dipolelo tsena. Moapostola Paulus o ne a tseba hore nakong ya ho qetela ntho e kgolo eo re tlang ho e hloka ke ho kgothatsana le ho tshedisanang ka dipolelo tsena, hobane morena ka sebele o tla theoha lehodimong. Ha e tla mora motho ha na ho romeletsa, o tla tla ka sebele sa hae. Monna e mong ya neng a nthuta kgale o ne a re, lehodimo le tla sala le sa tshela letho mohla mora motho a tlang a e tla ka mmidimidi ya mangeloi. Moapostola Johane ha bona bongata bona ba mangeloi bo teetseng Kreste hare, o re o bo bona e le leru. Ke ka hoo Bebele e reng, bonang o tla ka maru, mme mahlohle a tla mmona. Morena ka sebele o tla theoha lehodimong. Ngwaneso ya ratehileng, tshepiso ena sa le tshwerwe ke ba Kreste throughout the course of Christian history. The early church, ditho tsa the early church e sa le di tshwere tshepiso ena. Baapostola ba ne ba tshwere tshepiso ena. Kereke throughout its stages in history, in spite of ho fokola ha yona, and in spite of the attacks kapa ditlhaselo tseo Satane a ileng a di tlisetsa yona, e sale kereke ya Jesu Kriste lefatsheng e ntse e tshwere tshepiso ena hore morena ka sebele o tla theoha lehodimong. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ will rise first. Kereke ya Modimo e sale e fupere tshepiso ena ya hore morena ka sebele o tla theoha lehodimong. Badile the creeds tsa dikereke tse fapaneng, Protestants
ba ne ba tshwere tumelo ena, ba Protestanta ba ne ba tshwere tumelo ena. Ha o bala the creed ya the Lutherans, ba Lutere, o fumana ba ne ba tshwere tshepiso ena. Ha o bala the creed ya the Anglicans, o fumana ba ne ba tshwere tshepiso ena. Ha o bala ba Katolike, the Catholics, o fumana hore le bona ba tshwere tshepiso ena ya ho tla ha bobedi wa morena wa rona Jesu Kriste. Ha o bala ka the Methodists, o fumana le bona ba ntse ba tshwere tshepiso ena ya ho tla ha bobedi ha morena wa rona Jesu Kriste. Ha o bala ka the PMS, Bafora ba tshwere tshepiso ena ya ho tla ha bobedi wa morena wa rona Jesu Kriste. Ha o bala ka the Calvinists, ba tshwere bana beso dikereke tsohle tsa bokreste tseo ho na le dintho tse ngata tseo di fapanang ka tsona, di dumellana nthong ena. Morena Jesu Kriste wa tla, hobane morena ka sebele sa hae o tla theoha lehodimong ka mohoa, ka lentswe la rekangeloi le ka trumpet ya modimo, mme ba shwetseng ho Kriste ba tla tswa pele. Ho tleng wa hae mabitla a tla buleha, ho tleng wa hae lefu le tla lahla its captives, ho tleng wa hae baratuwa ba tla tsoha, bebelere e tla bang ba shwetseng ho Kriste ba tlang fuwa monyetla wa ho tsoha pele. Moapostola Paulus o re haeba morena ka sebele wa tla, haeba dintho tsohle di tla fela, haeba baratuwa ba tla nyoloha leroleng la lefatshe, haeba bophelo will be restored again, or if we have a reason therefore, re na le lebaka leo re ka tshidisanang ka lona. Ka lebaka leo tshidisanang, kgothatsanang ka dipolelo tsena, wa tla Jesu, wa tla morena wa rona, a keke a kgutsa. Nna le wena maemong ohle ao re fetang ona, re na le lebaka jwale leo re ka tshidisanang ka lona, re na le lebaka leo re ka kgothalang ka lona, ke hore Jesu wa tla. Comfort therefore one another with these words. Ka baka leo tshidisanang ka dipolelo tsena, morena a hlonolofatse palo le ho bolelwa ha lentswe la hae tlhodisong ya lebitso la hae ka Kriste Jesu. Amen. 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 Ka nnete re a leboha moholo wa rona ka thuto e monate eno, thuto e hlakileng ye re hopotsang fela hore re kgothale hore morena Jesu o fela etla. We should comfort each other with those words. Ha re se re le mona e re ke tle ko memehe wena moholo wa ka Ntate Molotjwa, o tlo o re kwalle ka thapelo. Molatedi wa lenaneo re a rapela. Moloki wa rona ya lerato ya lehodimong o re file tshepiso e lehlohonolo ntate, tshepiso e re fang ho kgothala le ho tshidiseha maemong ohle a bophelo ao wena ka mohau wa hao re dumellang ho feta ho ona. Re o tlotlisa ke hona ka maiphihlelo ohle a bophelo ba rona, maiphihlelo ohle a kereke ya hao lefatsheng lena. Modimo wa rona, tiisa tumelo ya rona mantsweng ana, hobane lentswe lena ke la nnete mme ke le tiileng. Mphe nna le bana ba ena ba ka ho fumana kgothalo le matshediso dipolelong tsena. Re o leboha ka monyetla wa lentswe la hao, re o tlotlisa ka kutlo ya lona, mme ntate re kopa o le sebedise ho tiisa tumelo ya rona ho wena le ditshepisong tsa hao, ho fihlela re ba re o bona ka mahlo. Ka lebaka la Kriste re a o rapela. Amen. 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 Re a leboha moholo wa rona, re leboha nako eo o iphileng yona hore o tlo ba le rona, mme o tlo re ngwathela bohobe ba letsatsi lena.
bo tswang straight ho mmopi wa rona Morena Modimo. E se ka Morena Modimo a ka dula ntse a hlonolofatsa bosebeletsi ba hao moholo wa rona. Ka leboha ntate. Ka nnete ra leboha ntate. Re ke lebohe le wena he mmohi wa Sesotho Sermons and Programs, ha o ile wa ipha nako hape bekeng ena ho ba le rona jwalo ka mehla. We appreciate nako eo o dulang o ipha yona hore o tlo mamela, o tlo re tshehetsa. E re pele ke kwala ke hopole ho leboha ba ntseng ba eme ka morao ho nna ka mona, bo rase technique e le ntate Seiso Mokuditi le ntate Moribele Thapa ya ntseng a o tsamaisetsa hona jwale ke wa hawa ka mehla, ke Thapelo wa letete la mohale wa mokgatjhane ya reng ho lona ho fihlela re teana hape nako e tlang ka tsela e tshwanang ka nako e tshwanang. Morena Modimo a dula ntse a hlonolofaditse.